Luar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Negasngi ha nailiang yung Vajaintia Students Union Dkhot iga emergency meeting ha po office kasay hajing ito wa jing sadat yung kartuan yung member yung Mctoda winning member itu da cara agi Pulit to manu uma hebor puriat uman kau advisor yang kasay nailiang kasay senyaw dapat dikia ate of the US Police Department the chimga iga ain akti yung kau Shoh odat igini bro kani man go nailiang kasay miu kediang dalay ro le nga senyaw nailiang Police Department ke duty yung ka to yo iga ichngai ipai ba yo idagi ipai ba andre man penban giginong Shoh nang dat bro kani go miu kediang dalay la Skowi bentang asnya Pynrem jori ke sorkar Mctoda kamtam ke Police Department ini tak jingla yang ki Shoh odat ini ki bro ki peacefully ki jai jing itu odo wa ki hok yang ki katkam Constitution Article 19 emi ga hok inong tong sunong ki dewa jai ngayu jing ki yang ki to hok don yang ki we kata ke jing pendong penbek ki gerila to ki as ye bah truk ki semen ki klingkar Deras ngayo ngam di stop on wan galuti ilai baik la I wala luti ilai baik I jing la luti yang ini sevi lab ini yang ba sai yang ini kwa yo clarification ni pinche halor jing kelam yang deputy chief minister ba preston pensong pada ong wa komon ginong jing tia wani ki isport iskasi hills model ka reciprocal agreement kepada sign periga government of Assam government of Mctoda bagi kerina yang Assam adu cia jar teli ye gwan ki Mctoda adu ar jar teli wat kerut le Dkhot che gani reciprocal agreement wa seduk seboti adu tura adu William Nagar kini penman go wa ikani le ada sign agreement kat kam subsection section 4 yang section 88 yang motor vehicle act 1988 tengah senyawa dia yang minister melingwa kami treator MG hok wiki ewan mentah wat Assam le odo wai hok yang ki hajing itu wakit warabat teman go komando tenai yang deputy chief minister mas nyaw bahalang na wan yang kisimen di gerit kwa penche wa yo chief minister yo deputy chief minister wa kata gerit yo katu kat ni udan ni QM kita gibenta deras kata gerit haduk ni yo boni waki mem yo kita gerit kat kam notification wa transport department ta sekowi gibenta ni yang kasai senyaw kia haduk kata gini gijingjia wa imam hasai wa kam gini gijingjia jia beng gini gataw yang ni agat thai yang ni lada po Jaintia lene akasi hills ta kasai bo igini gijing kerpal ni bo igini gijing dawa go kro ba senyaw hau penlait mardor igini gi bro kamtam advisor yang begini am ketiwaro klem na pangat gi wan gi kondon ne ba yo hado ne mem pangkhan gi kondon ki kat kami mo do wai hok yang ki don ne sai win yang ga sense nyawa em ga jing kia go kro ba ga tu jing la yang ki brutally man andal gi yo bro imbiu pediang ne yang ga sen I do move ga Mctoda Human Rights Commission hajing ito gani benta Wai hajing ito kanila ikwa request ke Human Rights Commission o chim sumoto case ko ikat ni UMT o Shoh order o da chim gi ain agi bru to pa ya ain da chim gi ain kti kani man go jing sam si ko kro ba ga sai wat gi riang I woro go wi o gi bru pa ain pangkai ni pon da ki ga ain kate gum gi pediang da lai ka sai maham ga lai ni simen plan to penchit pi to wi to burom bi ga hok long burong ka hok yang gi man bru long burong I ni How memorandum of understanding we signed dengan lembaga sorkar Mctoda Buga district council Ong piwo penyok ki penyok kre Boya rap hi bro hendrai kat ni yi bajia Yuman penban ginong choni I How piwan beheni ha burom hi bro yang I Lemam ta gasain daw yo be yo ble ade watang hajing tok bani ke bentar Asnyaw ke sorkar le yi ke sorkar memperlait go ini ki bro Lende iwan wan yang ke sorkar mem syaw kia ga lor gini Ini yang gasain daw penman ni wituan gi Jingi ki la negi wituan gi bentaw ina sen dawle ina ni skamat Sekowi la kasing kwa ga pa ga kubor
Sigino ilam yang Mctoda when liang ka sign is yang khia hedu katte we emlang churu ko phi hai jing to kamunul o do mukta yigi member yang jai buru yang ni khamtam le yigi member ko do waran ni hok hadu kan ni sadar ke senyau ta go senyau si hedu katte yu emlang churu ko phi katte dong ni when liang yang iga sign ko apa bor Come on Barbie, let's go party.